अहानबदा मरुब पाउसिंग पिजरी नौना खलबा कैबिनेट मिनिस्टर सिंह मखोइना पाइगदबा पोर्टफोलियो लाउथोखरे Laibak asigi oina hokkiba pung kun mari da nong na COVID-19 case lising amaga chamri kun mathoi thengna chamaga nifumapan na laikhidre Kurumzari. ELITETV nungtili pau meeting tabir besimbu Thongbam Jenus na taram nokchari. Miam da mapung oi pau pizza drengai mangoina na COVID-19 gamari lena na lengak na pir be SOP singang na chetpina ba khanganjari. Miam na matampum pada masu pi ba khutsa seng na hamdok pi ba madi mi amaga gi marakta fit taruk lap na leibina ba khanganjari. Masida sunata na COVID-19 ki vaccine sing matam cha na kaptok piduna laichar asibul anting na bada adom su thaudang lobi haina ELITETV gi mai kai de miam da appeal tawjari. Hojik pau sandok na pizari. Handakta nauna wasak lauduna sarkar sembada yaukraba minister singna paigadaba portfolio singi matangda chief secretary Rajesh Kumar na thadoropa chirol amana kangalakli. Minister singna paigadaba portfolio singa duri chief minister N Biren Home personal and administrative reforms confidential and cabinet vigilance and anti-corruption information and technology planning department amadi allocated tawdriba department sing paigani. Minister Thongbam Biswajit na power forest environment and climate change agriculture science and technology department sing asi paigani. Minister Yumnam Kemchana Municipal Administration, Housing and Urban Development, Mahut, Rural Development and Panchayati Ras Amadi Education Department, Paigani, Minister Konthozam Govindasna PWD Youth Affairs and Sports Department, Paigani, Minister Nemchap Kipdiana Textile Commerce and Industry Cooperation Department, Paigani, Minister Awangbong Nyumaina Water Resources and Industry Relief and Disaster Management Department, Singasi, Paigani Hairi. Safe People, Safe Nation haiba team masida hayeng tarik kun ganipa namadi kumapanda nominini chupna chathagadaba national oiba general strike ama pangthokani pangthokadariba general strike asiga mari laina na BT road talaiba Irawat Bawanda press meet ama pangthoki press meet aduda All India Trade Union Congress AITUC ge General Secretary L Sachin Kumar Indian National Trade Congress ki General Secretary Y Rana Pratap Center for Indian Trade Union CITU ge Secretary Catherine Mem Santa Kangjam Manoranjan Secretary UTUC Amadi S Gopeshwar AIBE gi leader H Iwobi Secretary Manipur Laumilup na chingba Trade Union gi leader Singh Sarugyakhi AITUC ge General Secretary L Sachin Kumar na phongdokhibada nominini chathagadaba national wide general strike ase central government gi against the anti-worker, anti-farmer, anti-people amasung anti-national policies sing asigidamak central government ki mayokta chathagadabani mahakna makha taraduna hai central amasung state government employees, transport workers, electricity workers, airport workers, public sector workers, central and state government scheme worker amasung unorganized sector workers singsu strike asida sarugyagani hairi CITU gi Ketramium Santana Hai Chathagadoriba general strike asida financial sector dalairiba banking and insurance su sarugyagani loinana BSNL amasung postal employees singnasu makoi gi office mamangda sit and demonstration pangthokani hairi SP Imphal East M Pradeep ki makada Imphal East ki Inspector KH Dev Kumar nal chingba team ahumgi narcotic cell kangbu amana Chandel District Lamkang Center dalaiba Varitheng kasom chahi kuntranithoi apokpa ngadangmi kasom ngarang nungthil pung ahum makhairom tabada Kiamgai pal ahan bithong manakta heroin powder gram chama sumna ahum asi soft case mari da haptuna purakpada fawangam kre fagalaba miyoi amadi polam singadu makhataba legal action laukanaba OC Irilbung Police Station da sinakre hairi Nominasi Magdada ASI Muhammad Tamizur Rahman HC Abdul Mazid Yadagi volunteer amasung executive magistrate and Ratan Kumar Nalochingba team Mamana Kakching district ki Santel Mayay Lekay dalaiba Muhammad Altaf Chahi Taramapan napokpa Muhammad Astali Naha si Kiamgay Awang Lekay gi RC Bridge Manaktagi heroin powder gram hum foam doi fagat pangam krehaide Mahang na heroin sing asi soft case ahum amasung
मौद्रामरी प्लास्टिक वायल द हापतुना पुरकपनी फागलबा पोलमसिंग अदु सीज तौरबा मियोय अदुना मखा ताबा लीगल एक्शन लौननबा ओसी इरिलबुंग पुलिस स्टेशन दा सिनक्रे हाइरे अमरोम द सीडीओ थौबाल अमसुंग नाप पुलिस स्टेशन की ओ वांगखोंबा एडिशनल एसपी ऑपरेशंस थौबाल ना एसपी जोगेशंद्र हाउबिजम की सुपरविजन मखा दा हायल लौबुक एरिया दा थीबु हुंबगी थबक चथबदा खुराई खोमिदोक तगी मोहम्मद सहीर खान चही कुंट्रा मंगा पोकपा लेट मोहम्मद अब्दुल रशीद तगी ब्राउन शुगर चट्रुक निफुमरी ग्राम फागत पंगमक्रे हाइरे थीबु हुंबगी थबक चथबदा डीआई रजिस्ट्रेशन नंबर AS31C 6463 असी यामना चिंगनिंगाई ओइबा मोंगदा हायल लबुकता लेरंब थेंगनखि हाइरे vehicle adu check tawbada brown sugar sing adu soft case yankai da yauduna leiramba thingnakhibani mahakna chatharak poina khabai soi mayai lekai dagi Muhammad Abdul Qadir chai kuntra taret apokpa Muhammad Abdul Nasir amasung lilong dam dagi Muhammad Nawaz Khan chai kunga taret apokpa Muhammad Islamuddin su Kanchipur pal ahan bidagi fagat kibani hairi fagalaba polam sing sis tawraba matungda makhata action ki damak Thawal police station da sinakre hairi Laibak sige na hoki pung kun mari da na COVID-19 ki case lesing ama chamri kumathoi thenga kre report sige matung na hoki pung kun mari da laibak sige oina mioi lesing ama chanipan kun ga taruk discharge taw kre masi tharaga hojik fawba da laibak sige oina punna mioi crore mari lakh kun mari lesing mar funi thoi chani ga hum funi thoi recover taw ngam kre nakala marom da hojik laibak sige oina active case masing mioi lesing tara truk chanipan ga marfu taret leiri ELITETV News Channel asigoina miyamna email ki khutangda I pau thabirek matamda email address @info@elitv.in da thabirak na bakhanganjari masida sunatana ELITETV yoina I pau phangna yoina phone number 9402890982 da I pau phabirak na bakhanganjari miyamna su ELITETV ki YouTube channel Facebook page Instagram amadi Twitter da su follow tawbina bakhanganjari aroibada maroy pausing amka na pisari Nauna khalaba cabinet minister singda makoina paigadaba portfolio lauthokre Lebaga sige ina hoki pung kun maida nauna COVID-19 case listing ama chamri kun mathoi thengna kre chama gani fuma panna laikidre Hausi fawi oina ELITETV na pizza pau matang sa losinjare midek tabiri basingbu amuka na krumjari